дар корти дуюм аввалин рақобатро бе иштироки варзишгари тоҷик тамошо хоҳем кард. абдулводуд муминов аз ӯзбекистон зидди амиралӣ аҳмадлу аз ҷумҳурии исломии эрон. варзишгарони эрон дар рақобатҳои инфиродӣ натиҷаҳои хубро имрӯз нишон дода истоданд ва хоҳем дид ки амиралӣ аҳмадлу зидди абдулводуд муминов аз ӯзбекистон чӣ бозиро нишон медиҳад. омодагиҳои охирин ҳам ба анҷом мерасанд. рақобат байни муминов ва аҳмадлу шурӯъ мешавад бо партовҳои варзишгари ӯзбекистонӣ. бисёр хуб ҳунарнамоӣ карде дар ин ҳолат амиралӣ аҳмадлу аз тарафи чапи худ ба канори чапи дурии варзишгари ӯзбекистонӣ баланро ирсол намуд ки муминов аз оддаи баргардонидани он набаромад. аллакай ду имтиёзи аввалро касб менамояд варзишгари эронӣ. ба иштибор омедиад абдулвоҳид муминов тӯбро хато ирсол намуд ва он аз хати канорӣ баромад. ҳисоблакай 4-1. бояд қайд кард тамошобини азиз ки ин марҳилаи муқаддамотӣ аст. рақобатҳои марҳилаи муқаддамотӣ ки дар натиҷаи онҳо варзишгарон ба даврҳои минбаъда роҳ меёбанд. он рақобатҳое ки қабла баргузор гардиданд байни ҷамолиддин салимов ва казбек маҳамбетов, инчунин муҳаммадсаид салимов зидди иброи байкен, онҳо даври ҳаштякниҳоӣ буданд, яъне ки ғолибони он рақобатҳо ба марҳилаи чорякниҳоӣ рохат пайдо карданд. ҳашт бар се. тӯб то андозаи зарурӣ ҳаво нагирифта буд, аммо дарҳол кӯшиш кард муминов ки зарба иҷро кунад ва табиист ки вақте тӯб бо масири паст мераваду кӯшиш мекунад бозингар зарба занад, он ба тур бармехӯрад. 9 бар 4.
бартари варзишгари эронӣ каунтар мешавад. аллакай таносуби 6 имтиёза аст. иштибоҳи ғайри чашм дошти варзишгари эронӣ. аз ин мавқеъ бояд ки 100% соҳиби имтиёз мегардид, аммо ба хатогӣ роҳ дод. дар ҳисоби 11-5 ҷониби ӯзбекистон танаффус мегирад. албатта бояд мураббӣ бо зердаст ва шогирди худ як суҳбати кӯтоҳам анҷом бидиҳад баҳриёне ки бозиаш беҳтар шавад. айни замон варзишгари эронӣ бар рақиби худ бартарӣ бениҳоят калон дорад. 11-6. коргардон ба мо мухлисони ҷамъ омадаро нишон медиҳанд. тамошобини азиз, нафаре ки бо либоси сиёҳ нишастааст мард ин бахтибек каримов аст. устоди дараҷаи байналмилалӣ оид ба юнифайти ғайрикасбӣ. ки дар мусобиқаҳои гуногуни байналмилалӣ соҳиби ҷоизаҳои гуногун гаштааст ва ба тамошои бозиҳои мусобиқаи чемпионати минтақавии осиёи марказӣ ӯ омадааст. рақобат шиддат мегирад байни муминов ва аҳмадлу. Двоздаҳ-ҳашт. пас аз танаффус бозӣ муминов беҳтар гардид. маълум аст ки дастур ва машваратҳои мураббиаш ба ӯ фоидае карданд. инҷо валонро гузаронда наметавонад амирали аҳмадлу ва имтиёзи навбатиам ба фоидаи варзишгари ӯзбекистонӣ аст. наздик мешавад ба рақиби худ варзишгари ӯзбекистонӣ дулводуд муминов. бартариашро аз даст дод. аллакай 12-10. таносуби танҳо ду имтиёза аст. иштибоҳи навбатии варзишгари эронӣ. ба пеш мебарояд варзишгари ӯзбекистонӣ. бубинед ки чӣ қадар бозӣ зуд тағйир ёфт. бартари як варзишгар ба бартари нафари дигар иваз шуд. дар партоби аввалинаш ба хатогӣ роҳ медиҳад.
амирали аҳмадлу. 14-14. шояд хел кард варзишгароне ки инҷо валан аз хати ақиб мебарояд, аммо дар асл на. зарбаи варзишгари ӯзбекистонӣ дақиқ иҷро гардид. маълум аст ки пас аз оне ки варзишгари ӯзбекистонӣ ҳисобро баробар кард, амирали аҳмадлу қасд дорад ки ҳарчи зудтар пеш гузарад ва дар ҳамин вазъият рӯҳан бисёр ноустувор аст. саросема мешавад аз ҳамин ҳисоб ҳам хатогиҳо бисёр карда истодааст, дар ҳоле ки дар оғози бозӣ ҳунарнамояш беиштибоҳ ва бехато буд, умуман нуқсе надошт. 15-17. شانزده بر 17. давар ҳам ишора карда истодааст ба аҳмадлу ки дар ин ҳолате ки аллакай валан поин рафтааст, барои чи аз боло зарба мезанад, бояд ки аз поёни валан онро бояд қабул мекард. паридад монанди филмҳо хост ки зарбаро баргардонад. абдулводуд муминов ҳам муваффақ нагардид. 17 бар 18. ҳамаги як имтиёз фарқ аст байни варзишгарон. 17-19. بیست بر 17 و گیم پوینت. در صورت گرفتن امتیاز نوبتی از جانب ورزشگری ازبکستانی پایتی نخست به انجام میرسد و همینطور هم میشد با حساب 21 بر 17 در پایتی اول این رقابت ورزشگری ازبکستانی عبدالودود مومینوف موفق میشود و این بازی با برتری کلان امیرعلی احمدلو شروع گردید. جانب ازبکستان با اصطلاح تایم اوت گرفت و در همون وضعیت پس از دستورهای به واسطه مربی بازی کلان تغییر یافت و گردان شد. Maşallah, maşallah. Amir Ali maşallah. Harikanda kızlar. رقابت ادامه می‌یابد. آغاز پایتی دوم است و طور حتمی
ورزشگری ایرانی باید در آن موفق بگردد، در صورتی که ورزشگری ازبکستانی پایت دوم رو هم بگیرد رقابت خاتمه می‌یابد. خاطر می‌شویم که در پایت اول ورزشگر ایرانی پس از آنی که از 10 سال گذشت با خطاگی‌های زیاد راه داد و در نهایت نماینده ازبکستان عبدالودود مومینов پیروزی به دست آورد. آفرین پسر، آفرین. دو بر دو با ضربه برقاسای خود در برابر خط پهلوی بالان را ارسال میکند. مومینов صاحب امتیاز میشود. بسیار خوب هنرنمایی کرده ایستاده است ورزشگری ازبکستانی. می‌بیند که چیتار والان را میگیرد اما آن از خط عقب میبراید. مانند هواپیما اینجا پرواز کرده والان را گرفت. برای هر یک توپ، برای هر یک بازیگزاری مبارزه زیاد جریان میگیرد بین هر دوی ورزشگران. بازی رو سرعتی نکن، بازی رو اصلا سرعتی نکن، سرعت بازی رو بگیر. فهمیدی؟ ماشاءالله پسر. یک لحظه آب بنوشد ورزشگری ایرانی. در همین فرصت هم بندهای کشوده پای افضال خود را میبندد نماینده ازبکستان. یکی از جالبترین رقابت ها رو ما تماشا کرده استیم تماشاچیان عزیز در برنامه رقابت های امروزه باید گفت. تا به این دم همه بازی هایی که در همین کورت برگزار شدند نه بیشتر از 2 پایت دوام میکرد. شاید که این رقابت 3 پایت ادامه یابد. عجله نکنم، با همین روش بازی کن، نتای مستقیمت هم رد کن. داشتن برتری 3 امتیازه از جانب امیرعلی احمدلو ورزشگر ایرانی نباید ما رو فریب نماید، زیرا که در پایت گذشته او برتری از این هم ده کلانتر داشت اما در نهایت ناکام گشت. برای این نباید ما پیش از مهلت قرار براریم. بالان را گذاشت که از کورت براید ورزشگری ازبکستانی میتوانست که ضربه را برگرداند اما خیال کرد که آن از خط پهلوی میبرد. برای این نرسید عموما اما خطا کرد. تمرکز از دست. حساب این زمان 11 بر 5 است به فایده ورزشگر ایرانی. مربی هم به او فهمانده ایستاده است به احمدلو که همش از عصب و همش از وضع روانی وابسته است. در عموم بازی امیرعلی احمدلو خوب است اما چون به نهایت جوان است در پایت اول از سبب ضعیفی روحی از سبب قصد برقرار کردن تناسب با خطاگی های بیشتر راه داد.
дар ҳамин гуна ҳолатҳо касбияти мураббиён ҳам маълум мешавад ки то кадом андоза онҳо метавонанд шогирдони худро ҳамчун равоншинос ором кунанду онҳоро омода созанд барои идомаи рақобат. ماشاءالله عالی پسر اینا رو آماده باش تمام بسیار هنرنمایی خوب زیاد چیز نکن این داره بازی رو از جانب امیرعلی احمدلو و سرعت بازی رو مربی عبدالودود مومنов ورزشگری ӯзбекистонӣ эрод мегирад аз бозии шогирдаш ки бевосита валанро зери дасти мувофиқ барои рақиб ҳаво дод ва табиист ки амирали аҳмадлу зуд ба ҳуҷум мегузарад. بعد سرویس آماده سرویس های ببین وایستاده جلو پشت راکت عقب هم 13-6 дер боз соҳиби имтиёза гардида буд варзишгари ӯзбекистонӣ. خطا мекунад аҳмадлу. درسته اونو بزن به بدن имтиёзи навбатӣ ба фоидаи варзишгари ӯзбек аст. ماشاءالله پسر ماشاءالله بیا ببینم عالی حواست باشه بعد سرویس آماده وایستاده جلو دیگه ها؟ ای بابا خودت داری الان خراب میکنی ба хатогиҳо ва иштибоҳҳои пай дар пай роҳ медиҳад варзишгари эронӣ. ва бубинед ки аз чӣ вазъият ба хатогӣ роҳ дод. من گفتم رد کن اون خورده زمین آروم توپ رد کن بیا پسر بیا ببینم амирали аҳмадлу рақиб дар канор афтида буд аллакай ба по сари вақт бархеста наметавонист, аммо аз наздикии тур ӯ баланро гузаронда натавонист. تمام آفرین دقت 16-10 ба фоидаи варзишгари эронӣ. آفرین تمام بازی رو اصلا اجازه 10-17 تو درست дарҳол мураббӣ ишора карда истодааст мураббии варзишгари эронӣ ки бубин ягон чизи ғайриоддӣ дар кор нест, сода бозӣ кун, имтиёз мешавад. بعد سرویس آماده عقب بزن ناقصه روی راکت هم میتونی بزنی ها روی راکت هم سرویس بزن باریکلا آماده باش зарбаи дақиқ дар иҷрои варзишгари эронӣ амирали аҳмадлу. ҳисоб 11-8 мешавад ва бисёр наздик аст ба муваффақият дар ин пайт намояндаи эрон 19-11. тақдири ин бозӣ дар пайти севум хоҳад ҳал шуд. امیرعلی اون وایستاده جلو داری سرویس کوتاه بهش میزنی اومدی چسبیده به خط شد روی راکت بزن عقب دیگه балан аз دقت کن ببینم ماشاءالله хатти ақиб با حوصله баромад ё на. имтиёз ба варзишгари ӯзбекистонӣ дода шуд. آفرین 20-13 ва سمت بلند гейм point. зарбаи бархосои варзишгари ӯзбекистонӣ пас аз партоби аввалини амирали аҳмадлу.
ва ҳамин тариқ бо ҳисоби 21-14 гейми дуюм ба фоидаи варзишгари эронӣ ба анҷом мерасад ва мо аввалин рақобатро мебинем дар корти мазкур дар барномаи бозиҳои имрӯза ки бештар аз 2 пайт давом мекард, яъне ки пайти сеюм ҳам барои муайян кардани ғолиб истифода мешавад. яке аз бозигузориҳои зеботарин дар на танҳо дидори мазкур балки дар бозии имрӯза аз ҷониби тарафайн зарбаҳои зиёд иҷро карда шуд ва ҳамаро баргардонанд, аммо дар ниҳоят амиралӣ аҳмадло рақибро маҷбур кард ки валанро ҳаво бидиҳад. ӯ бо як ҷаиши баланд ва зарбаи барқосои худ касби имтиёз кард. валан хато ирсол мешавад. 3-0. дар умум агар назар андозем бозии варзишгари эронӣ беҳтар аст, аммо танҳо ҳамон сабаби ба ғазаб омадану ба саросимагиҳои зиёд роҳ додан дар пайти аввал ӯро ноком сохт. پنج بر یک. به نهایت نزدیک توپ رو هوا داد ورزشکار ایرانی و برای نماینده ازبکستان مومینوف آسان شد گرفتن امتیاز. بسیار بازیگزاری زیبا و منصوبه‌های جالب از جانب هر دو ورزشکاران و در نهایت عبدالودود مومینوف صاحب امتیاز گشت 4 بر 5.
باید گفت که سبب خرسندی های زیاد این زمان این پیروزی عادلجان عبدالرحیمов است، ورزشگر توجیک بر میرانبek مخامبetov از ازبکستان. بسیار خوب بازی کرد این نورس توجیک. یعنی که بیت اولی رقابت بود، حساب تو 20 بر 20 رفت و در نهایت با صاحب شدن تفاوت دو امتیازه با حساب 22 بر 20 عادلجان عبدالرحیمов توانست که موفق بگردد. Xudo xayring bersin, burchakka uryapman. Bitta chiqib ketsa ham burchakka urinyapman. O'ziga urma. O'zingiz ayting, o'zingiz aytish kerak. O'zi aytish kerak. Nega qarang, betachi trener aytmish. Shuni bahanasida gamon olasiz-ku. Gamon olasiz bu bahana. پیزیشکون دعوت میشوند با کارت دیوم، با همون کارت که ما بازیش را تماشا کرده ایستاده ایم. با کمکی طبیبان نیاز دارد ورزشگری ازبکستانی. баланд ро қабул кард ва дар ҳамин ҳолат аз зонуяш каме хун ҷорӣ шуд. бозӣ идома меёбад. 8 бар 5 имтиёз ба даст меорад ворзишгари узбек. ҳашт бар 6 имкон медиҳад ки рақибаш ба ӯ наздик шавад. амирали аҳмадлу бениҳад зарбаи сахт иҷро мекунад муминов ва рост ба ҷои истодаи аҳмадлу баланд омад, аммо сари вақт мавқеашро иваз карда натавонист ворзишгари эронӣ барои баргардонидани ин зарба.
با سراسیمه‌وار ضربه میزند ورزشگری ایرانی و حساب 10-9. حساب رو برابر میسازد مومینوف. برای راه‌اندازی این منصوبه توبی قرار گرفته بسیار موفق بود برای عبدالودود مومینوف. جایهای ورزشگران عوض میشود، یعنی طرف‌ها رو عوض میکنند آنها. این زمان برتری با اختیاری ورزشگری ازبک عبدالودود مومینوف میگذارد. ضمن این تنفس نمیتوانیم موفقیت‌های ورزشگری تاجیک رو قید نکنیم. عادل عبدالرحیموف رو که گفتیم پایت اول رو او به دست آورد، در پایت دوم باشد فعلا با حسابی 15-7 پیش صف است در رقابت ضد میرانبک محمدتوف از ازبکستان. آماده وایسا با دقت. بیا ببینم. بیا ماشاءالله. بیا. بیا پسر. بیا ببینم. بجو. دقت کن. باریکلا. باریکلا. بیا ماشاءالله. با حوصله. آفرین پسر. این درسته. دقت کن. سیزده بر 12. واقعا بازی هست که هیچ غالب رو پیشگویی کردن ناممکن است و غیر امکان است، زیرا که هر دوی ورزشگران بسیار هنرنمایی خوب نشان دادند، قوه ها برابر هستند و بواسطه افضلیت رفتی رقابت از دست یک ورزشگر به دست دیگر زود زود میگذرد. 14-13. امتیاز به فایده ورزشگر ایرانی است. 14 بر 14. حساب برابر می شود. ولن میگذارد از خط عقبی کرد. باز پیشرفتی رو کسب میکنند امیرعلی احمدلو. بسیار ماهرانه ولن رو میگذارند ورزشگر ایرانی. استکان رو گذراند و تماشاگران عزیز بیاید یک خوشخبر بگوییم. ورزشگر ما عادل جان عبدالرحیموف بر میرانبک محمدتوف از ازبکستان دست بالا گردید و پیروزی به دست آورد، همگی در 2 پایت. متاسفانه این رقابت در کورت یکم برگزار شد که اون رو ما بلایور نگرفته استیم، اما به طور حتمی فکر میکنم که در انجام روز در نتیجه ها مختصر جریان این بازی نشانده می شود. عادل جان عبدالرحیموف هنرنمایی خوب نشان داد.
зарбаи олӣ Аҳмадлу. عالی ماشاءالله 18 бар 14. همین کامل бартарӣ калонтар мешавад. فهمیدی همین ادامه عوض نکن ماشاءالله ماشاءالله اب نداره درست کن، Аут. درست کن. همین 18 15. ҳолам чизе анҷом наёфтааст барои Абдулводуд Муминов. албатта муборизаро идома медиҳад. ماشاءالله باریکلا امیر 15 19. امیر عالی باریکلا بعد از аллакай ба нуқтаи бениҳоят хатарнок мерасад Абдулводуд Муминов. اب نداره خوبه 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 19 16. دقت کن ماشاءالله امیر آقا аут. боз امیر خراب نکن. туб аз чорчӯбаи корт мебарад ва матч пойнт. дар сурати гирифтани имтиёзи навбатӣ Амирали Аҳмадлу ғолиби ин рақобат мегардад. ҳаққи иштибоҳ надорад варзишгари ӯзбекистонӣ. зарбаи бениҳоят сахт ва Амирали Аҳмадлу дар як дидори бисёр мушкил ва ҳассос тавонист ки дар се пайт бар Абдулводуд Муминов дастболо бигардад ва ба марҳилаи навбатӣ роҳ ёбад. Знаю. Влад, по-русски 100% знаешь.